Mana nih Sobri nih ya? Udah siang begini bukan bantuin empoknya, malah aja pergi sama si Sinta. Waduh, udah siang. Ntar dah kalau emak pulang bisa domelin nih, belum kelar jemurin pakaian kayak begini nih. Sobri. Aduh, benar-benar dah punya adik pergi-pergian mulu, orang bantuin kakaknya. Bagaimana sih urusannya? Ih, Sobri, awas lo kalau ketemu aja ntar nih. Nih, kakak jewer aja ntar. Bener-bener bukan bantuin kakak, malah aja pergi main. Aduh, Sobri dah. Bener-bener. Sampai kelar sih jemurin, bener-bener kemana tuh ya? Wah, kelewatan nih anak nih ya, nggak mau bantuin emponya sama sekali nih. Dicari nih, kemana aja perginya. Wih, Sinta, ayo, menang Sinta nih. Mari, ada suara kakak tuh. Wah, kemana tuh? Kagak kali itu, bukan suara kakak. Bener nggak ya suara kakak? Wah, bener itu, suara kakak. Kabur. Ya, kabur. Wah, disuruh bantuin malah jangan ngumpet di dalam ondel-ondel. Wah, bener-bener ya. Wah, ya goyang-goyang lagi, bukan yang bantuin emponya nih malah dia pergi. Sobri. Wah, bener-bener ya, hilang ledek nih ya emponya ya. Orang bantuin ntar kalau emak pulang udah main lu malu. Bener lu. Wah, ya ilah Bi. Lu ya ilah Bi. Wah, kelewatan nih bener-bener nih. Lama aja keliling-keliling di muter-muter begitu. Ntar puyeng nih pala empon nih ngeliatin lu nih. Keluar enggak lu? Bi, Sobri, nih ntar domelin mama lo. Kalau lo di dalam ondel-ondel nggak mau bantuin empok tadi nyuci tuh. Sekarang lo mau pergi kemana lo? Masuk ke dalam ondel-ondel lagi. Bi, wah kelewatan. Enak nih kamu di dalam ondel-ondel kak. Ya suruh kak. Aduh enak nih. Bi, baru keluar kagak lo? Iya kakak udah. Ntar Sobri awas ya bener-bener. Ntar empok jewer nih kalau dia keluar nih, awas ya. Bener-bener nih keluar. Bi, keluar nggak Bi? Bi, ayo. Bi. Oh kagak. Mungkin disuruh lagi kamu mendingan masuk dalam ondel. Bi, keluar kagak Bi? Nih, empok nih udah bawa ember ya, awas nih, Bi. Aduh, tuh. Tuh, empok bilang juga apa lo, bukannya bantuin empok tadi jemur pakaian tuh. Keluar nggak tuh?